Furije kugubwa neza aho uherereye mu bice bitandukanye mu nguni enye zose z'isi. Waba uherereye muri Amerika, waba uherereye mu Burayi, waba uherereye muri Aziya, waba uherereye muri Oceania cyangwa se muri Australia. By'umwihariko rero mpaye ikaze abantu mwerere ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nitwa Storyteller, mutangazaji wa habari Rocket Propelled Grenade. Tuje mu makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, akarere n'u Rwanda ruherereyemo. Ni amakuru n'ubundi by'umwihariko agaruka ku mutekano, diplomasi, ubutabera ndetse tukagaruka cyane cyane no ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yo ni menshi cyane. Umuhuza Angola yivanye mu biganiro imazemo iminsi by'ubuhuza. Nuvuga ngo yivanye mu buhuza hagati ya Kongo na M23 ndetse n'u Rwanda. Byagenze bite? Ni amakuru menshi mbafitiye, reka tuyahere kuri aya ngaya. Avuga ko leta ya Angola yatangaje ko yavuye mu buhuza bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Kubera icyo Angola yavuyemo, ibiro bya perezida wa Angola kuri wa 24 Werurwe 2025 byasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe kugira ngo iki gihugu kiyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kibande ku birebana n'umugabane muri rusange, aho kwibanda ku gace kamwe cyangwa se muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari gusa. Mu byo Angola ishaka kwibandaho rero nk'uko yabitangaje, ngo ni amahoro n'umutekano ku mugabane wose, iterambere ry'ibikorwa remezo, isoko rusange, kurwanya ibyorezo no guteza imbere ubukungu n'imibereho n'ubutabera. Ibiro bya perezida byanasobanuye ko ku bufatanye na komisiyo ya Union Africaine mu minsi iri imbere hazashakishwa igihugu gishyigikiwe n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC n'uwa Afurika y'Iburasirazuba EAC kizasimbura Angola mu nshingano y'ubuhuza. Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta na Hairy Mariam Desalegn bahawe inshingano zo gufasha abazitabira ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba n'akarere. Nabo bazagira uruhare mu guhitamo igihugu kizasimbura Angola. Angola kandi yatangiye inshingano mu mwaka wa 2022 ubwo umubano wa Kongo n'u Rwanda wazambaga biturutse ku makimbirane ashingiye ku mutekano. Ibiganiro byahuje abahagarariye ibi bihugu byahagaze mu Kuboza 2024 ubwo aba Kongo bangaga kuganira n'umutwe twaje intwaro wa M23. Nyuma yo guhura na Felix Tshisekedi wa Kongo tariki ya 11 Werurwe, Perezida Joao Lourenço yatangaje ko ibiganiro bitaziguye hagati y'abahagarariye RDC na M23 bizatangira tariki ya 18 Werurwe, ariko tariki ya 17 Werurwe M23 yatangaje ko itakibyitabiriye. Ibi biganiro byari kubera i Rwanda bitewe n'ibihano abayobozi bayo bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kuri uwo munsi, ku munsi rero w'ibi biganiro byari gutangiriraho, umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahurije Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi i Doha bashyigikira ko impande zombi zashyamiranye ziganira nk'uko byemejwe na EAC ndetse na SADC. Muri make twari duhereye kuri iyi nkuru ivuga uburyo uyu mugabo Joao Lourenço uburyo yageze gutya akikora mu biganiro. Kubera iki Joao Lourenço yikuye mu biganiro? Ese byaba byatewe nuko habayeho kuba Qatar yarabyinjiyemo kandi ngo umugabo atarashakaga ko ngo ibihugu byo hanze ya Afurika byakivanga muri iki kibazo? Ni ikibazo gikomeye. Ikindi, amakuru nk'uko nakubwiye, amakuru ni menshi ari kuvugwa muri diplomasi. Ikindi, umuntu witwa Museveni yatanze itegeko ryo gufata Kisangani ihanzwe amaso na M23. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen. Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatanze itegeko ry'uko ingabo z'igihugu cye cyangwa umutwe wa M23 bagomba gufata umujyi wa Kisangani bitarenze mu cyumweru kimwe.
uyu generali yemeje aya makuru mu butumwa yanditse ku rukuta rwe rwa X mbere yo kubusiba, aho yagize ati mu cyumweru kimwe M23 cyangwa UPDF ingabo za Uganda umwe azaba ari Kisangani mu itegeko rya Yoweri Kaguta Museveni umugabo w'ikirenga wa UPDF. Ubutumwa bwa Muhoozi bwakurikiraga ubundi yari yanditse asaba M23 gufata uriya mujyi usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Chopo, bitaba ibyo ingabo za Uganda zikabyikorera. General Muhoozi kandi yaciye amarenga yuko Uganda yitegura gufasha M23 gufata Kisangani. Ni mu gihe mu cyumweru gishize byatekerezwaga ko uriya mutwe ushobora gukomeza kurwana werekezamo. Byari nyuma yuko kwigarurira umujyi wa Walikale usanzwe ari ingenzi kuri Kisangani, ndetse n'amakuru yavugaga ko inyeshyamba za General Sultan Makenga zaba zararenze Walikale zikanigarurira santere ya Mubi iri mu birometero bibarirwa muri 300 uvuye Kisangani. Iyi Kisangani M23 yakunze kwigaragaza nk'iyiteje ikibazo kuko ingabo za leta ya Kongo zimaze igihe zifashisha mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no ku baturage batuye mu duce igenzura. Hagati aho uva mu mpera ndumva reka tureke gukomeza kuvuga izi nkuru gusa nuko nagira mwumve ko Muhoozi nawe yari yatangaje ko ngo bagomba gufata Kisangani, ariko ibingibi n'ubundi ibingibi byahindutse agatogo. N'ubundi Kisangani M23 byo kwerekezayo ni ibintu igomba gukora nk'akazi nyuma yuko abo bari kurwana, nyuma yuko basezeranye agahenge, nyuma yuko FARDC na M23 bari bumvikanye yuko batagomba kuba bari guterana, M23 nayo ikava Walikale. Ariko ibingibi bikaba byaje navuga ngo byaje kwicwa na FARDC ndetse na Wazalendo ubwo bagabaga ibitero bifashishije drone. Ibi bitero barangiza bakabigaba ku birindiro bya M23 mu duce dutandukanye, by'umwihariko rero ibirindiro bya M23 byari biri muri utu duce twa Walikale. Ubwo M23 rero yari yasinye ko igomba kuva muri uyu mujyi wa Walikale, ariko ibintu biza guhinduka ubwo bagabaga ibitero bya drone. M23 nayo irangije ihita isohora itangazo ry'uko bino bintu ibivuyemo, ahubwo igiye nayo gukomeza ikerekeza Kisangani. Ubu ngubu rero ibintu tukaba twiteguye ko isaha n'isaha Kisangani haza kuba hahiye, cyangwa se tubabwira ngo Kisangani tombe. N'abantu mwe ibintu biri kugenda bihindura isura, by'umwihariko andi makuru ari kuvugwa Igoma naho hari amakuru atandukanye. Ni amakuru yaje gusohoka uhereye mu rukerera rw'uyu munsi, aho mu mujyi wa Goma byaje kuvuga yuko hari umusirikare umwe wa FARDC ndetse n'umusirikare w'umuzarendo bagize gutya, bakaraswa n'umusirikare wa n'umusirikare mu 23. Uti rero byari biturutse kuki? Abangaba ngo bari baje gusahura hano mu mujyi wa Goma, baje gusahura ndetse bitwaje imbunda. Bivuga yuko izi mbunda bari barazihishe cyangwa se barazibitse. Ikintu cyakurikiyeho nuko M23 yagerageje ahangari karitsiye yitwa Katindo. M23 yagerageje kubahagarika ndetse ibasaba gushyira intwaro hasi, ariko intwaro ntabwo bigeze bazishyira hasi. Ikintu cyabayeho rero nuko M23 yahise ibamishamo urusasu. Ubwo ngubwo nuko nguko abangaba byabagendekeye, bari baje mu bikorwa by'ubusahuzi, nuko nguko byabagendekeye. Ikindi rero reka twigire muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ni muri ibi bice bya Uvira, aho biri kuvuga yuko M23 ku kintu cyitwa pujaninga communication ya FDNB cyangwa se communication y'ingabo z'abarundi, ngo iyi ahangaho yagiye kure. Ahangaha ni muri Minembwe no muri Warungu no muri Myenga, aho ngo FDNB cyangwa se ingabo z'abarundi zari zirimo zirategura kugaba ibitero karahabutaka kuri M23 mu bice bitandukanye ifitemo ibirindiro. Ibi ngibi abarundi ngo ntago byaje kubayira, kubera ko ubutasi bwa M23 bwamenye ibi ngibi mbere ya hose, burangije gukora ku kintu cyitwa sigino cyangwa se sinyari
binjira muri sisiteme babagabaho igitero cy'ikoranabuhanga, binjira mu byombo byabo barabijaminga, hanyuma ngo ikintu cyitwa kumvika hano kirananirana. Ni ukuvuga ngo guhamagarana kumvikana byananiranye hagati y'ingabo z'abarundi zari mu bice bitandukanye. Ubwo bamwe bari bumvikanye ngo bahurire muri ibi bice bya Minembwe, abandi bahurire Warungu babaterera icyarimwe, nyuma y'uko bamaze kujaminga sigino zabo ngo bamwe berekeje mu bindi bice abandi mu bindi bice. Nibwo mu 23 rero ngo yabataga mu gico cyangwa se bagwaga muri ambushe mu 23, aho biri kuvuga yuko hafashwemo abakoroneri babiri b'abarundi. Abangaba nibo bafashe matekwa, ngo abandi rero barimo abasirikare benshi baguye muri uru rugamba rwabiri hangaha mu bice bya Kaziba ndetse Mwenga na Warungu ndetse no muri ibi bice werekeza mu Minembwe. Ahandi rero ngo bashakaga kugaba igitero nahitwa Inyangezi, ndetse ngo Wazalendo zo zagerageje no kuhagaba igitero. Nubwo Wazalendo zagabye igitero nazo ngo bari bazisengeye ndetse ngo bazibwiye yuko ngo amasasu atari buze kuzifata, ariko ibi ngibi ntago aribwo byabagendekeye. Muri make amarozi yatangiye kongera gukora hagati mu mirwano, aho Wazalendo bari kubabwira yuko ngo niba barasango isasu ritari bubatobore, ariko ibi ngibi ntago ariko byakomeje kugenda n'ibyabahiriye. Nababwiye ku myigaragambyo karahabutaka irimo irabera Bukavu, aho Wazalendo zirimo zirakominikana. Wazalendo ziri muri Kivu y'Amajyepfo zirimo zirakominikana na Wazalendo ziri hano mu mujyi wa Goma ahitwa nako mu mujyi wa Bukavu ahitwa Panzi. Hanyuma Wazalendo ziri muri Uvira zikabwira ziri Panzi ngo mwebwe muteza akaduruvayo, muteza imidugararo, hanyuma M23 mu gihe ibahugiyeho twebwe tuhite tuba tuyizenguruka, hanyuma tuze dufate umujyi wa Bukavu. Ibi byose birimo rero birakorwa n'umugabo yitwa Justin Bitakwira uri hano muri Uvira, uri hano hitwa ngo Nyantende, aho arimo arakominikana n'izi Wazalendo ziri Panzi kugira ngo zitese akaduruvayo, ubundi ngo abangaba baze baminjirane baturutse ahanga Nyantende na Nyangezi. Ariko M23 kugeza ubu ngubu iri gutangaza ko iri kugerageza gukontorora no gushyira umujyi wa Bukavu ku murongo, ngo nubwo ari ibintu bikomeje kugorana cyane kubera ko Wazalendo ziri muri uyu mujyi ngo ntabwo ziri kubasha kumenyekana umubare izakoze infiltration cyangwa se izinjiyemo ku ngufu ngo ni zingahe. Harandi makuru rero mbafitiye, Ababirigi bohereje abakomando hafi 500 nanone baje gufasha FARDC kugaba ibitero. Amakuru atangazwa n'ikinyamakuru cyitwa Great Lakes Eye avuga ko ngo ku itariki 17 Werurwe guverinoma y'Ububirigi yohereje ingabo, ibifaru ndetse na drone. Usibye ko aya makuru yo nayo babwiyeho ya drone, nubwo nari nzi ko bazanye n'ingabo, ariko amakuru ya drone ijana yo nayo babwiye, amakuru ya kajugujugu 70 nayo babwiye, ndetse n'ibifaru. Aya makuru nayo babwiye, icyo ntamenye nuko ari ingabo zaje, ariko burya ngo byarangiye nyuma hari ingabo zije. Nubwo rero biri kuvuga ko aba bakomando bahari ku mugaragaro ngo bahari bagamije imyitozo cyangwa se bagamije gutoza ingabo za FARDC, ariko abakomando b'Ababirigi bivugwa ko bagera ku basirikare bari hagati ya 300 na 400. Hanyuma izi kompanyi ebyiri z'abasirikare b'Ababirigi ukibaza niba baje gutoza abasirikare ba FARDC. Nyamara biri kuvugwa yuko abangaba ngo baje gufatanya na FARDC kwirukana M23 mu duce iri kugenzura, ndetse biri kuvugwa ko bamwe ngo batangiye ngo kugenda bagaragara mu duce tumwe na tumwe turimo FARDC bifatanyije. Bikaba biteganyizwa ko ngo aba basirikare ngo bashobora kuzafatanya n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ngo ndetse kurwanya izi nyeshyamba. By'umwihariko bakaba bafite icyicaro mu nkambi yahitwa Rawama muri Kindu mu murwa mukuru w'intara ya Maniema. Ubu ngubu tayari aba Babirigi niho bari, ngo bakaba batangiye gutoza FARDC, by'umwihariko ngo kugurutsa indege za kajugujugu. Ngira ngo mu minsi ishize mu mazi iminsi mubona na kajugujugu imaze iminsi icaracara hado kuri nuza kuri ku mbuga nkoranyambaga. Iyi kajugujugu rero bivuga yuko bari mu myitozo
igamije kugira ngo bazaze guhashya mu 23. Iriya nimwe mwabonye, ariko hakaba hari izindi kajugujugu nyinshi biri kuvugwa yuko ngo abasirikare ba FARDC barimo baritoza kuzimanukiramo nk'abakomando, ndetse ikindi barimo baritoza kuzigurutsa no kuzirashisha, ubwo baragira ngo bazazifatanye na Sukhoi. Nayo makuru arimo aravugwa n'undi nyavanze nayiri wavuga kuri uyu munsi, na makuru yiriwe ya politiki, diplomasi, umutekano n'ubutabera, ariko ntabwo nagenda none nakubwiye yuko abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse na SADC bagiye kongera guhura, bakongera bakaganira ku kibazo cya Kongo, cyane mwibuka ko M23 ubu ngubu yamaze tayari kwanzura ko igomba kuguma muri uyu mujyi wa Walikale, cyangwa se centre ya Walikale itagomba kuyivamo bitewe no kuba yigabye ibitero, ndetse yamaze no kwemeza yuko tayari igomba kwerekeza Kisangani. Ni mu gihe rero ubwo ngubwo tugomba gutegereza iyi nama ikazaterana, yamara guterana tukamenya imyanzuro izavugirwamo, cyane ko bisa nkaho ibyo Perezida Kagame na Tshisekedi bemereye muri Katari nubwo ari biri gukurikizwa, ariko ibyo FARDC na M23 bari bariyemeje byo bigaragara ko byabananiye. Ikintu cyitwa gahenge cyo cyabananiye. Ubigikurikira twicare dukomeze turipotinga intambara, kuko ikintu cy'amahoro cyo bigaragara ko aba impande zombi zirwana ntabwo zirimo ziracyumvikana. Reka ngushimire cyane, reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, kora like, kora share, kora comment ku biganiro byacu no ku nkuru zitandukanye tukugezaho. Ngewe reka ngushimire cyane, nitwa Storyteller, mutangazaji wa habari, mbahuzaniye update ziba zigezweho. Ubwo rero dusubire ku munsi w'ejo no mu yandi makuru atandukanye, azaba ari ku rugamba, azaba ari kuvuga mu butabera, azaba ari kuvuga muri politiki ndetse na diplomasi n'umutekano. Reka ngushimire cyane, uko mu nkunde niko mbakunda, uko mukunda kutureba niko dukunda, uburyo mudahwema kutwitaho. Reka mbashimire cyane rero, dusubire ku munsi w'ejo mu yandi makuru azabagezweho.